So tonight, sinot makalagip tay preaching idi Werkoles. Umay ditoy. Oh, when it come to mic na. Sino makalagip tay preaching idi Miyerkules. Come on. Hanyukit kitanda notes yung aga kabsat. Nakapuot ka pa yung exam nga open notes button. Amok, it's about grace. But anyone who can explain to me, they jay torong, they jay whole message tay di Miyerkules. Alan. Oh, baka dada na kaitayag iman na other churches tayo, ha? Oh, sino? Parabor. Oh, the analogy tayo, two story nga balay. Okay, Brother Anton. Ala, explain mo man. Ano, two story nga balay, brother? DJ ko na DJ Pastor DJ umuna DJ napaka faithful ang Panginoon ang Diyos. Kahit minsan hindi tayo faithful. Hindi tayo faithful. Doon sa bahay, Pastor, ibig sabihin doon, two story yun. Two story. Hindi dapat tayo stagnant doon sa first floor. Kailangan umakyat tayo doon sa may hagdan para doon sa second floor sa next level. Which means? Which is yung para mas ma-meet natin yung para mas abounding tayo. Pero yung sa akin naman pa, Pastor, ang interpretation ko dun sa mga steps ng hagdan ay yung mga ginagawa natin dun sa mga ministries, dun sa mga taon nito. Paglilingkod. Lahat na yun, Pastor. Okay na. Para at least 100 pesos. Dapat empanada ni Brother Anton. Special. Okay. Very good. So, di analogy tayo di last Wednesday, two story nga balay. Kasi kayat ko nga ipakita kada kayo kakabsat. Nga DJ level 1, DJ testimony nga, napaka-faithful lang Diyos. Kahit minsan hindi tayo faithful. Nga dapat DJ ti ceiling ti Christian life tayo. Kasi if that becomes the case, it will make you unfaithful. Kasi faithful naman si God. So parang hindi naman okay lang, but you have a way to justify. That even though sometimes you are not faithful, but God is so faithful, and I'm not worthy, and God is so good, and God is so gracious, and I don't deserve all of these blessings. Thank you, Lord! Ngam ko na ti Apo, ops! Hangka nga ditangag patingga. So nga di second floor means gaputa faithful ti Apo, iso nga faithful lakmet. DJ tihan na kayat ti ado nga Kristiyano, ti kayat nagat DJ sumagsagrap latta, di na kayat nga isumutten ti ag-effort nga ag-serve faithfully, consistently, with commitment, with intensity kini Apo Diyos. So I had to show to you nga ti parabor ti Apo, numan pa'y hantay maikari, danunan na tayo. Ngam saan tayo kumangagpatingga lang ijay. Dapat jay parabor ti Apo, isut gapuna nga i-motivate na tayo nga agbalin nga faithful iti Apo. Kasi napaka-unfair naman yan sa Diyos. Nga naka-faithful ka, di tayo mutlag faithfulan. Very gracious, di tayo mutlag servin. Because the grace does not only meet your need, the grace of God should motivate you to serve the Lord. So, dapat ang testimony natin, pag nag-testimony ka, mo iti Apo, very gracious, nagado nga blessing na hanak maikari. One half di jay. Urayan tayo no kwa, di next part nga ibagana. Dapat di next part nga ibagana no kwa, iso nga. Gapo iti dayta. Kastoy nga rod ti plano para ti Apo. Kastoy nga rod. Kasi no awan di jay kakabsat, first floor Christianity lang yon. First floor grace lang yon. And God does not want to make nga aramid tayo. That's the ceiling. Amoy ceiling. Bobida, isunti pagpatinggaan. No. That should not be your ceiling. That should be your flooring. Kumbaga, di kinaimbag ti Apo, isut pagbatayam nga ag-faithful. Di kinaimbag na, di kina-gracious na gan ka, isut pundasyon mo nga agpasnek ti panagserbim keng kuana. That should be how we view grace. That should be how we look at grace.
Nawatan niyo kabsat? Now, I told you last Wednesday, adapay part 2 na dito. So tonight, I will show you the part 2. Now, part 1, we use the analogy of a two-story house. At tagakabsat, I'll show you the analogy of one stream and two rivers. Okay? One stream and two rivers. O, lakunyari lang dito. Yan, yan. Dijay stream, fountain. Fountain ba to? Falls. Falls. Okay, ano ka na sa falls? Not true. Falls. Agtintinag na danom. Nabuslon. Nabuslon. Nalabon. Amen. Grabe. Oo. Tata, I'd like for you to see nga deto'y nabuslon nga danom, saan nga nagpatinggay dyan, no dikat agayos iti duwa nga karayan. Oh, DJ ti dapat makita ita. Jay grace ti Apo, dito jay grace ti Apo nabuslon, nalabon. Yes, you agree with that? Ket adda duwa nga karayan nga isut pagayusan na. Amen. Ti pakita kada kay ita, jay dua a karayan. Now, deti karayan number 1, deto'y DJ enablement. Everybody say enablement. Oh, God's enablement para ka DJ daily grind. Daily grind, kunayo man? Amuyot daily grind. Inaldaw, manipod na karing katibigat, aging ganganalpas ti malam ti trabaho, if you are a working person, if you are a working father, working mother, if you are a student, kakabsat, parabor amin di gidjay. Ita nga nagmalem, ada na-accomplish mo, parabor amin di kita. Nalpas mo ti may sa transaksyon, no na-close deal mo, grace ni Apo, dayjay. Nag-exam ka, si ti Apo, nakapasa kamet, parabor ti Apo di jay. Na-comply mo di kiti aming assignment ngayon require ti 8 nga mestram, parabor ti Apo. At hantay mauma, hantay mamingga, ngagyamyaman ti Apo, ti inaldaw a parabor na kadatayo. Ngem, ti ayan na nga pwedeng maging problema, ket baka iso lang data ti makita tayo ngamin, nga parabor ti Apo. Iso nga no maibagan iti ministry. Kuna tayo ket ay awan kasano kuma. So I want to show you tonight that the same grace that enables you every day is the grace that will enable you for ministry. Hamo dapat saraan deto'y kakabsat. I'd like to show you that tonight. Kasi baka tilang makita tayo manan nga ang gulo ti parabor is only for daily grace. Hante makita jay ministry grace. I'll show you tonight that the grace of God is abundant also for ministry. Kat mabalimuntong ako na, siyak, may sangananang agmalmalimak mo't ije balay, ado nga trabaho ti unag ti pagtaengan, uno siyak, may sakpay nga working mother, ngem parabor ti Apo amin di kita, ngem parabor pa iti Apo, maararamat na iti ministry. Yan ang dapat kwento ng grace natin. Hello. So I will open to you 2 Corinthians chapter 9 verse 8. That is the text for tonight. 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. Let's read all together. Ready, go. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Grabe, halaga halaga dudu akarayan ti mabalin nga pagayusan ti nabaknang nga parabor ti Apo iti personal nga panagbiag tayo. Adupay kakabsat nulaeng itulok mo. And we should not just keep saying, because I'm busy with life, I cannot do the ministry. But we should say, thank God for His grace in my busy life.
But thank God for His grace for my ministry life. Dapat deta ti makita yo ita nga rabi. Now, let's go. And God is able to make all grace. Is God able? More than. Amen? But the Bible says God is able. Now, there are many aspects nga makita tayo ti ability ni Apo Diyos. The creation, ability ni Apo Diyos amin deta. Deta pa nakaparswat ti lang tayo, ability ni Apo Diyos. But this time, God wants to show us the ability of God nga na kaya na nga paadwen. Ti amin a parabor. Everybody say, all grace. Walang kulang. Hangka agkurang. Datay lang ti agkurkurang. Kurang ti commitment. Kurang iti intensyon. Kurang ti desire. Kurang ti kararag. Kurang ti management. Kurang ti commitment. Kurang ti consistency. Datay ti adut kurang na. Dati parabor ti Apo. Hanag kurang. All grace. Do you understand that? Okay, now, because the Bible says God is able to make all grace abound. Pauni ka ta abound din ka. Everybody say abound. There are two ways to define abound. Abound can mean overflow. And it means no limit. No limit. Agasam di parabor ti Apo nga maitunayin ka, no limit. Iba ka man takabay mo, God's grace knows no limit. God's grace knows no limit. Okay? Ti kayat nga sa unde ti ita kakabsat. Ito. God's grace is always bigger than the demands of life. Ti problema tayo ngamin, jela demand ti makita tayo, sa tay kitan jay kapasidad tayo. Apay nga diyo kitan jay parabor ti Apo. Hello. Kat no tila makita tayo kakabsat, they jay demand. Family demand, work demand, ministry demand. Kat di jelat makita tayo, nga di tayo makita jay grace ti Apo kakabsat, nga tila makita tayo jay kapasidad tayo. Maupay tayo nga talaga. So dapat tikitaan tayo jay parabor iti Apo. Are you there? Okay. Abound. Toward you. Para ken ka, para kanyak. And you know what? Listen, as a pastor, do you know, number one, apay nga intense nak nga pastor, number one, isut pagyaman ko ti Apo. Number two, amoy no apay nga intense nak nga pastor, amok nga isupply ti Apo kanyak jay parabor na. Uray agsasaruno, no daddo mahalos aggigidan. Sigilata, basta kayat, isut kayat ti Apo, taapay, amok nga isupplyan nak iti parabor na. So DJ dapat ti attitude nga ma-develop tayo. Hello. Ngahan tayo nga atipaan, ti Apo ti biyag tayo. No dikat ko na tayo Apo, gaputa na baknang ti parabor mo. Iso nga, I will be intense. Everybody say intense. Amoy it intense? I will be very zealous. Iti pa nagserbik Apo ken ka, saan laeng nga para iti trabaho ken pamilyak, iti parabor mo Apo. No di ket ti parabor mo, para pay iti pa nagserbik ken ka ti ministry. Are you there? By the grace of God, magitak deto, numampay hanak nga kaskada kayo, full-time ministry han kayo, tagog ubra kayo. But if you are going to look at how my life is being used by the Lord, ar-aramatan nak iti Apo iti pamilyak, ket kaasi ti Apo by His grace. You're not perfect, pero jay grace na, jay kasapulak tapno maiwanwan ko ti pamilyak ka na sayat adda jay parabor ti Apo. Now, we also have our church ministry, my pastoral administrative work. Padasan nyo man ti umay dito kakabsat hanggang nalaka. As the ministry grows, dumakkel ti problema, dumakkel ti headache, dumakkel ti adonga. So, you have to grow bigger than the ministry, you know. You have to grow bigger.
ngam adda parabor iti Apo. Ngahan na may ibos. Nga wag takdirak ditoy by God's grace, makapagtakdirak by the grace of God, adda regtana, adda ragsak na, ngagpakan. Manu nga outline, ngam i-provide ti Apo by His grace. Malaksin iti deta nga administrative work, challenge takpay iti Apo kakabsat, ti church planting. Deta nga tatmesan nga kaslag, sanod tiriknak idi, tamakitak ti laing ni Pastor Jun, saan ko makita dayjay kanyak. Ngam by and by, sinursurwan nak ti Apo, hanga jay laing na, hanga jay awang kanyak, tikitak, jay parabor ti Apo. Because His grace is more perfect in my weakness. Therefore, I glory in my infirmity, in my lacking, in my weaknesses, that the power of Christ may rest upon me. Kat idaydayaw ko iti Apo. Digiti may rugruging a ministries kakabsat, diyo laam mo, parabor lang ti Apo kanyak dayjay. Digiti churches, outreaches tayo. Kat itangatawan palubos iti Apo, ti may nga church goal tayo, HBBC, mangrugi tayo ti outreach di Manila. Iti mala magsursurita kam kini Kuya Rodel. I hope you're watching tonight. Adat ti Henesiano family. Ada kayo no bay. Dada pela Isabela. Okay. Kuna na kanyak pastor, di mawatak trucks kaday di kabsat ko. Tagibuno nga akong ti trucks dito Manila. Kataguni kay ito kanyak no kaano tayo nga mangrugi ti outreach dito'y Manila. So kada kayo nga data Manila, get ready. Kat kunak Apo tulungan nat. At the church kay paspastorat. Ado churches kay paspastoran, ado nga outreach, ado nga leaders, ado nga pastor, ket mangrugi kami pay Apo, Apo tulungan nat. But I just accept the challenge. Apay, because amok nga isupply ti Apo jay grace. That should be our response to life. Ngahan tayo, numan pa'y makita tayo ti limitasyon tayo, makita tayo ti kakurangan tayo, makita tayo ti kinakapoy tayo, nga mahal lang nga DJ ti agpatingga, kitaan tayo DJ paggapgapwan ti pigsa tayo. Paggapgapwan ti sustenance tayo, ken nourishment tayo. That's the abounding grace of God. Another thing nga in challenge ti Apo kanyak itang atawen, malaksit ti dayta, is to help other pastors and churches. Iso nga idinaybagan ni Pastor Dennis kanyak, Pastor, kunana, we have a pastor's enhancement here. Glory to God. We had 16 pastors. Ada taga Apayao, ada taga mainstream ken downstream part iti Cagayan. 16 pastors. Some of them are mission pastors. Ada digiti pastors' wives. Ada damot na mga men nga intugot dagagabsat. Kat Lord, another outline, another message. Pero sige lang Apo, naisot kayat mo. Sige lang Apo. Sige lang, I am at your disposal. Apay. Kasi amok nga ti Apo, isupply na jay grace. Hante kong mga unaan iti Apo kakabsat, nga negative di pa nang unatay ti Apo. But rather, we should accept whatever God places before us because we know He will supply us with His grace. Kat kayat mo nga makita yung Arabi nga ti grace ti Apo is not only for one aspect of your life, nga pamilya, trabaho, inaldaw nga kasapulan, no. Jay grace ti Apo, tulungan na kapay nga makapag-serbi keng kuana. So this is not easy task, but it becomes possible and becomes fruitful because of the grace of God. So anyo ko na, agbasbasa agkasano ko mga maka-ministry agububra agkasano ko ma. No kitantay lang ti bagi tayo. Ngam no jay parabor ti Apo ti makita tayo. Kakabsat, the supply of grace is always bigger than the demand. Amen? So all grace abound toward you that ye, eto na. So nakita yung abound. Abound. Okay. Oh, that ye. Ano sa maroon to verse? Always. Everybody say always. Aboy ka na sound data, always kakabsat, all seasons. All seasons. Ano digiti season ti biag ti Kristiyano? Dua lang kakabsat. Good times, bad times. Sino kada kayo tinasa bad times kayon? Even if you are in bad times, God's grace can help you minister. Easy times, difficult times. When is your difficult time, students? Periodical exam. Yet, may submit mo lata, dete choir practice mo. Oh, kung nakita pipreach sa Australia,
Da kayo nga choir member, hanyo nga pagrason nga awan tiyempo ka agi-submit ti choir practice, tilaing yung nga dumiskarte no kwartat pagsasaritaan, api awan laing yung ag-diskarte ti ministry ko na. Agasan no aggapu ka trabaho, no yung kaagubra, 30 minutes drive, mano nga minutes deta kanta. Mano nga minutes ta kanta. Awan pa'y 5 minutes. Katsakbay nga patara yung talugan na no talaga nga the heart mo ta ministry, no i-take ownership mo ta ministry, ngahan na mabaling, ngahan mo i-perform. Samo dawatan ti parabor ti Apo. Ag-drive kan. Lord, guide me as I drive, i-record ko pa, ite kanta kun Apo. Kuna mo na. Hang ka de, hang nga diskarte deta? Na ikapsat, nagsimple nga diskarte deta. So i-play mo, recording, pak. No dot cellphone mo. Dete, di giant, accompaniment. Tapos tay boses. Kasano, di nga set up itayan? Kasi kasday mo ka. Screen recording. Ag-drive kan, ingkan. Goodbye, world, goodbye. Di ba? Ag-record ka pa ag-drive. Idi ko nalpas mo pak, idi nakadanong ka di pag-ubraan mong kunat, insend mo. The excuse mo? Ay, kakabsat. Di tela kayat ngamin. Sa lahat ng ayaw may dahilan, sa lahat ng gusto may paraan. At bukod dun sa may paraan, yung enablement na kailangan natin para mag-abound, may grace. Tingnan mo. Abound to you always. Iso nga kaasit ti Apo, that times kaya ti uray madibagbagi. Sige lata. Preach lata. Buksit. Napadasak ti nagpreach nga madibuksit ko nga kabsat. Iwan. Nagrigat ti agpersa. At agpersa kang mahan na mabaling nga rumor dito yung kakabsat. At the Bible says, kung na panggang kakabsat. Diba? Pero Apo, tulungan na kapo. At habang duwakdakkel ti ministry, amo kadakdakkel ti parabor mo, Apo. Kasi no di la ministry makita, makita di parabor ti Apo, hanggang dun na lang tayo. Pero anak ko na, abound. Abound, 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 abound. That's our team this year. Together we strive to grow and abound in Christ. Tell your seatmate, abound. Tiyam mo adon, adupay. Adupay. Ito na nga lang, hirap na kami. Learn how to have the grace, handle that difficult times with the grace of God in your life. Okay, always having all sufficiency. Anak ka na son, deta sufficiency kakabsat. Paalam pa'y ati agreklamo. Kat sufficient ka lang arudan. Ang mong no api nga nareklamo tayo ti ministry kakabsat, pa-commitment man niya. Kasi kitam lang amin di kapasidad mo. Hello? Nag-commitment tayo di mo na-commitment tayo? First fruit. Nag-commitment kayo malati first fruit? Ayun ang kayo nag-commitment kakabsat, i-encourage kayo nag-commitment tap no ma-experience yun ti abounding grace ti Apo. Hanyo kung kuna nga, awan na umanay nga rod, kanyak dedikat balong ko na deto. At the grace ti Apo nga para balon mo, at dapay grace na nga pang commitment mo. Dua nga rod, nga karayan deta, kakabsat kit-kitan tayo nga rabi nga gaputi may maysa, nga nabuslon nga danom. Hala nga dapat, DJ, para kadatay lang ti makita tayo nga grace, at dapay DJ grace nga maipaay tayo. Kita niyo? Amen? After nga nag-commitment tayo di first fruit, nag-commitment tayo di mission. Nag-commitment kayo mula tayo mission? Apo kasano kampay. Kit-kitaam, dito kakabsat. Apay, dito di kitam, di kitam. Basta tinasisita, hamo barbaraan dito. Hamo sirsiraan dito, agayos latta kakabsat. Ikatam ta fear mo, ikatam ta excuses mo, ikatam da kita madi apang panunot mo, madingat attitude mo, kada madi nga panagugugalim, agayos latta ta parabor ti Apo king kakabsat. Datay lat mang barbara, datay ti mang sirsira, datay ti mang limlimit, mang is-stop di panagayos ti parabor ti Apo. Amen. Amo ti apasamak to lukatam deto, gaput kadakkel di danaw, palawangan deto kakabsat. Lumawa dito yata, grabe.
Kasta ti mako na nga abounding, overflowing. And I pray nga itangatawen, kasta ti mapasamak ka dagiti biag tayo. Overflowing. Especially in the ministry. Kasi kung na always abounding in the work of the Lord. No, dati dapat nga agabound ka di work of the Lord. Hanga dapat isot pumupobre ka. Hanga dapat isot bumatbatit di commitment mo di trabaho ti Apo. Ijay ka dapat abound. Dati kung anong kayam ti kumatang sapatos nga 5,000 bayad na kaya mo ti commitment ti 10,000. Dapat ti trabaho ti Apo ka nga abound. Amen, kakabsat? Angam kasano nga agabound tayo to begin with, kung natay ko, kasano ko ma? So awan reklamom ditan kakabsat, at sufficient din ka. Sana ko na di birds, going back to the birds, and God is able to make all grace abound toward you, and abound toward you, that ye always having all sufficiency. In what? Bloody? All things. Hanga some things or in one thing. Pero it seems nga ti outlook tayo ti panagbiag. The grace ti Apo is only for one thing. No nakaringkan ti bigat, aging ka maturo ka ti rabi, isu ka numay ka ti church, nabanog agyak makakanta. Wow. Ini ka nakat parabor nga napanagubra, api awang parabor nga agkanta ka. Pero di mindset mo ti mali. Kaslamat na di part 1, mindset man ti malit jay ang kakabsat. It's the mindset. Kat deti kabayag ti nga Kristyanon, baka nakadadayo ko man ti parabor ti Apo ti biyag tayo. Nusa lang agapo ka di kita nga madi nga mindset, attitude kada ugali tayo. At adayo ko pa'y kumang kakabsat. Dakdakkel pa'y kumaparabor. Dakkel di mag-experience yung parabor. Dakdakkel pa'y kuma. In a shorter period of time, bigger, greater. But we have these things in our life. And as your pastor tonight, that is my prayer. Ikatan tayo di kita nga. Banag ti biyag tayo. Tapno ti parabor ti Apo agubog, agburayok, agoverflow. Kada giti bibiyag tayo. All of us people say? Can you see the grace of God overflowing in our church right now? Kasi ang pastor hindi nag-i-slow down, hindi tumitigil. Go, 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 go. Amen? Why? Because of the grace of God. Oh, to every good work. Amo iti every good work, han nakasamad tati evil work. Isung ano daw obraan nga mangus-usar ta oras mo ken paggasgastuan nga pagsaysayangam kakabsat ay ikatum detan han nakasama deta ti dapat biag mo. Kasi ti grace ti Apo for every good work. In fact, digitoy nga banag ti biag tayo nga pagsaysayangan tayo, ti oras, ti energy, ti time tayo, isudat mang parparigat kada tayo. So, every good work. Hindi kasali ang evil work. Amen? Alisin mo na yan sa buhay mo. Every good work lang ang gagawin mo because the grace of God will abound in your life. Now, that is the biblical aspect. Let's go to the practical aspect. How does it look like? In the practical aspect, may salaang kakabsat, iti anseran tayo itang rabi. But before we get to that, clear mo't lang kanyayo dayjay. Illustration tayo. Clear. Clear. Namagaman takabay mo, clear. Clear. What? Clear your eyes kat agmukat kan sister ko nam. Okay. Clear. Alright. So ulitin tayo. Ano dating aspect? What is this? Ano detoy? The grace of God. Kasano dito nga grace ti Apo? Batit wano overflowing. Abounding wano El Nino. Abounding. Deti grace ti Apo para lang ka diti personal tayo nga panagbiag. Wano para pa iti. Tapnon iti kasta, hantay lang nga mariknat grace ti Apo ti Lunes to Friday, no dikat pati Sabado kung Domingo. Nga isumot tay time tayo nga makapag-ministry no para iti Apo. So anyo kung kunang, ay weekend makarelax, saan? Deto iti jayan, deto yan. Now, on the practical aspect, there is only one question that you need to answer. Ano di jay pastor? How do you respond to the grace? The word is response. Everybody say response. Let me show you 4 and then I'm done. Simple lang, amoy, digituyin kakabsat.
Ngam I need to emphasize them tonight. Number one, our response to the grace of God is number one, choose to obey in faith. You need to choose to obey in faith. Amom no apay masapol mo ti faith. Everybody say faith. Masapol mo't pamati, kasi kakabsat, look, hanga nalakat ti agserbi, no narigat dagiti pasamak. Nga masapol mo't pamati. Hanga nalakat ti agkumit, no medyo sagsagunot kakabsat iti income. Hello? Nga no bilbilangam kat adado pa'y utang mong ti pang grocery mo. Hanga nalakat ti agkumit. Hanga nalakat ti maging faithful ti tithe. And so some people, because of that situation, they don't choose to obey anymore because they lack faith to obey. Ngam nakita tayo nga ti parabor ti Apo kakabsat, kaya na ka nga dalhen, ken kaya na kan tupay nga pagpalaen. And because of that, you need faith. And because of that faith, uray narigat, uray hectic, uray busy, uray medyo karigatan ka financially. By faith, you choose to obey. Iso di dyan napasamak, ka di dyan widow of Zarephath. Maudi ka nung nga kanan na idin. Imay ni Prophet Elijah, kunana, pakanenak, that was the command from God. Kat kunana adtoy, nga imbilin iti Apo, nga di kanto maibusan. Kat kunana, Sir, maudi nga taraon mi deto yun. Matay kaminton. Ngam kunana saan? Pakanenak. And out of faith, the widow chose to obey. Nagkurang ni Apo Diyos, saan? Isot, wait ti Apo nga nang paadupay ti blessings na. And because of the grace of God, kakabsat, narigat ti obey, but choose to obey in faith. Amen, kakabsat? So, no day papaaramid ti Apo kan ka, choose to obey in faith. Yes, Lord. Everybody say, yes, Lord. Wala po. Uray kas na madipay di riktam, wala po. Hello? Uray kas na mo kumakayat, wala po. Kasi di agres respond, di faith. Di han nakayat, iso di flesh. Di madandanagan, iso di flesh. Di agwar-worry, Brother Anton, iso di flesh. Ngam di nagwan, timag di faith. So na mo pinagtimag di faith, talaga nga awang kakabsat. Agbaling ka nga pundido a Kristiyano. Bagaman ta kaabay mo, hanggang mapumpundi. Amen. Choose to obey in faith. Uwan alaman na po, padasan ka man na po. Amok ti parabor mo, dakkala po. Makita yung to kakabsat, mas daaw ka, pwede naman pala. Yung dating sinasabi mo, kasano ko ma, ngam idinag-obey ka, pwede pala. And I can even do more. Kaya pa, sige pa. Because the grace of God has no limit. I-stretch mo lang di pamatim ti Apo kakabsat. Choose to obey in faith. So ti prayer yung agawid ita ko ng Apo, digito'y pakadandanagag pagbutngat, digito'y di kasla obstacle, but Lord, deto'y ti pakididilam kanyak Apo, I will obey in faith. Good. At dakadjayan. Number 2, ti aramida mong kakabsat. Dapat verse tayo, dyan i-shortcut ko latan. By the way, sakbe ngayon na kidya number 2. Ti may isang i-point out ko dito yung aming kakabsat, do not wait for ideal conditions. Surat yun ito baba na. Do not wait for ideal conditions. No urayam nga adot tiyempom, hana umado, isula iso nga 24 hours data, hana manayunan na yun. Naawatan nyo kakabsat? If you wait for more money, you will never give. If you wait for less pressure, you will never serve. Wherever you are, God knows it's difficult, yet He tells you to do it, to serve Him, to do the ministry. So what do you do? Una po, I will obey. So dito, the 2 Corinthians 8:1-3, for example, the Macedonian believers, walang-wala. Sino po sa inyo ngayong gabi, sabi mo, Pastor, parang ako yon, walang-wala. Taas ang kamay. Wow. Sa lagay na yan, walang-wala. Mga kapatid, hello?
Pero sila po, hindi lang walang-wala. Ang kanilang sitwasyon nasa karukhaan. Amoy karukhaan? Sa balite awang kwartana, sa balite negative. Doon sila sa negative, mga kapatid. Pero hindi may present, itinid. Kunada ka de, ay awan kasano ko ma, dakam tupay, kasano ko nga makakumit kami. They no katay panunot tay flesh. Ministry, kasano ko ma, aumpay time ko't family kon. Nakabisbisi ak ta trabaho kon. Sa mo iba kati ministry, kasano ko ma? Yun. Ketika po ko na nagat, no, you have to serve. Kasano ko ma? But these people, they could have said, need? Kasano ko ma? Da kami di agkasapulan. Da kami ti dapat maikan, maidanunan. Da kami ti agkumit nga magdan. Kasano ko ma? But they did not look at it that way. They look at it from a faith perspective. Kat kunada Apostol Pablo, awatam ka di deto nga sagot. Nga maipaay ka di giti kakabsat. Tauray awan ang kami kan marigrigat kami. Saan na mabaling awan maitad mita nagbuslon ti parabor iti apo. They chose to obey in faith. So what did they do? They gave. And they gave joyfully. Hamo kailangan ipahalata nga narigatan ka tapos nag-ministry ka. Just serve with joy. Amo ti apo daytang kakabsat. Isunton mang blessing ka. And they gave beyond their ability. That means sacrificially. Wow. That is the grace of God. Amen? Nakita yung kakabsat? Are you there? Okay, number 2. Our response to the grace of God, number 1, choose to obey in faith. Number 2, importante dito number 2, prioritize God in your stewardship. Deta. The word is prioritize. Come on, say that word. Prioritize. Anat prioritize no kati Ilocano in a practical way? Iyon unam. The word prioritize come from the word prior. Sakbay. So when you do this, priority means sakbay deta detoy. In other words, in everything, iyon unam ni Apo Diyos. Narigat man ti circumstances, nalaka man ti sitwasyon, blessing man, wano ado dagiti pagrigatan ti panagbiag, pilyem nga iyon una ni Apo Diyos. Prioritize God. You know what is stewardship? Everybody say stewardship. It means management. So if you are a steward, you are a manager. Not an owner, you are a manager. So, kaya nasawan kakabsat, dapat iti main nga focus tayo, DJ pa nagserbi ti Apo, saan lang nga jay trabaho. Prioritize God. Isu nga dapat kakabsat, malaksid nga ti Domingo kan Sabado, babaan ti fellowship, preaching, singing ka namin. Makatulong kada tayo nga pumigsa nga mangsango ti barong alawas. Dapat, DJ lawas, isagsagana na tayo para iti umay nga Domingo. Hanga ti umay ka ti nga kaslaindano mo ti bannog mo. No di kat imay ka ditoy nga excited nga agserbi ti Apo. That's priority. Right. Imagine nyo kakabsat, mano oras ti gimong tayo dibigat ti Domingo. If you're a choir member, at least 4 hours. Because you are here 6 before 6, 7, 8, 9, 10, 4 hours. Tapos 2 oras ti malam ti Domingo. Tapos 2 oras kay ti Merkules. So basically, those 3 regular services, morning, afternoon, Wednesday night, that's 8 hours. Apay rigatum kakabsat kat it should be a priority. Isungarod ko dapat ti umununa. But the thing is, we are not looking at it that way. Ti mindset tayo kat main jay trabaho. No, it's not. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So balyaram di outlook mo ti panagbiag. Dapat ti segseg gaam hanga di papa mo panagubra. Dapat ti segseg gaam kun sagsaganaam jay panagdaydayaw mo kun panagserbim iti Apo. Do you understand? That's your response to the grace of God.
Hantay lang ko na nga, apo na banugak itang alawas. Ikan nakpay ti parabor apo, tapno maaramid ko ti ministry. Amom DJ nga style, kas na isot na ude. Kas lang naitad ko pigsa ako na apo, ti pagubraak. Para kan ka apo agad alagat isot na batbati, nakatulungan, mangilipas deto yun apo. That's not priority. Dapat ti mindset mo, apo nagbanog ti makalawas, ngam ipaay ko ti doble nga intense ti panagserbi king kaapo ita nga Domingo. That should be. That's what priority looks like. Iso nga with that kakabsat makitam dagiti Kristyano may makigimog di na kahit agtugaw likod sangaw. Iso nga nasapa. Amen. Oh, no pa nagkanta ni sut may isang nga kapigsan pa nagkanta. Kalati ka na, to God be the glory, hanga, to God, sabay soyaab. Oh. Pero alam mo yung mga ganyan, yan yung mga napagod na ako. Pastor, you need to preach good, ha? Maturog ka, nohang ka naling ag-preach. My goodness. That's not how you respond to the grace of God. You should respond to the grace of God in a priority mindset. Ako na, Lord God, you help me for the whole week. Han na mabaling nga sitik ti umay ko pa nagdayaw keng kay. Isot pagyaman ko keng kay. Inulungan nag-apo kat para kanyak amin di jay. Saan ka di? Income mo amin deta, right? Para king ka di kita nga blessings. Nagtrabaho, para amin king ka. Kat tinulungan na kati apo. Apo, gaputi parabor mo tulungan na kata. Talaga nga dapat mas intense ti panagserbe keng ka. Iso nga dito pa nag-ring ti bigat ti Domingo, ragsaken yung kakabsat, uri nasapa. Amen? Oh, praise God for that. So prioritize God in your service. Paliudin ko, 4 hours ti bigat, 2 oras ti malam, 2 oras ti Merkules. Imagine nyo kakabsat, that's a total of 8 hours. Dito agad, basic lang dito. 8 hours. Manong oras kag trabaho per day? 8 hours. Manong aldaw? 5, tidaduma, 6, no karpentero ka, Lunes, aginggat, Sabado. Kwentaam, DJ para ti apo nga inted mo, 1:6. J6 para king ka amin, J1 kukuha na. My goodness, 8 hours, 1:6. Sa mo sit-sitikan, saka umay dito yung akasla umay mo ipakita, banog mo ka na po Diyos. I know we are all tired and it's not easy. Pero dito yung arod nga ti grace of God, i-transform na DJ mindset mo kakabsat. Hello? Nga uri ka sa no banog tayo. Hamot ka deti hantay kayat ka maipakita nga na banog tayo. Pastor, kababay nga kang agsuy-suyab ka ta. No, it's not that. Oh, don't go that way. Let's not talk that way. Masyadong hindi maganda yung mga ganyang attitude at mentality. Pastor ako. No, that's not what I mean. Di kaya't nangasawan kakabsat, sikat mga miris mo tabiyag mo ngagpaiso, ha? Self-reflection and self-evaluation. All of God's people say? Prioritize God in your stewardship. And it's also when it comes to your finances. Di ba? So time, priority of finances, priority of time. Priority of finances. Kumusta ti finances tayo kakabsat? Namagaman ta kaabay mo, kumusta finances yo kakabsat? Namagaman? How's your finances? Hello? Amen? Oh, yes. But prioritize God. That's the grace of God. Han nga amin kat bread, nabuslon ti parabor ti apo. I tell you what, kakabsat, hang kaya gal alumiim nga umasidig ka na po Diyos, anyaman ti pagkaskasapulan nyo. Kasi inkarina, come boldly to the throne of grace that you may find mercy and help in time of need. So if you are in a time of need, hangki agal-alangan nga masidag kiniapod Diyos, kasi isulaang timay sa nga ragsak na nga umay ka, agpatulong keng kuana in the name of Jesus Christ. Isot serbi na nga throne of grace. Hello? But may it be, sublite ka DJ picture, sublite DJ picture. Oh, digito'y needs tayo. Hello? Pag grocery, gas, bagas, agas, makan, taraon, pag tuition fee, pag inaldaw, pagbayad ti utang, amortization,
Nakadado ka kabsat. Kat ko nam apo, umay ko kat idatag amin, idasar apo, king ka, di tulungan nak apo, tako nam ti saom, sikat makatulong kat tulungan nak. Hebrews 4:16, claim that in your life. Han nakapaayon ti apo kabsat because he said that. Come boldly to the throne of grace. But again, tinabuslo na parabor ti apo, kat saan laeng nga nailaan nga para ka digita kasapulan. Ti parabor ti apo na ilaan para pa'y iti maipaay mo. It's not only for necessity, it's also for generosity. Let me say it again. The grace of God is more than enough for your necessities. But it is also enough, more than enough for your generosity. Isu nga dapat di approach, mindset, attitude, heart tayo ti giving. Haan nga na ibasar ka di gijay rigat tayo ti panagbiag. Ibasar mo ka di gijay mo lang parabor ti apo. No kasano nga nabaliwan ti pusom ka di gijay rigrigat. Gapo di parabor ti apo. Nadan kat comfort. Nadan kat namnama. Nadan kat encouragement. Kas jay kumamot nga rod kakapsat. Ti attitude tayo no may panggap ti giving. Haan nga no giving? Giving man kita yo? I hope nga makita yo dating analogy tarabi. This is the grace of God. Amok nga mo yo dating kakabsat. But with this analogy, mas maawatan tayo nga permi. Hello? Iso nga, kasi ito, God expects us to give. Haan nga option, DJ mangtudak nga ta? Haanak mangtud, awang kasta nga option. Basta ti apo at dain raise na nga need, basta ti apo at dain raise na nga banag iti ministry kakabsat, God expects all of us to give. Let me say that again. God expects all of us to give tapay because you can expect Him to be gracious to you. Awan option ti Kristiyano nga mangted, kuno saan awang kasjay, tilang option ti Kristiyano, di attitude na nga mangted. That's all. There is no option, I give or I will not give. Walang ganon mga kapatid, expected nga mangted ka. Tilang option mo, how you give, grudgingly, necessity, or cheerfully. Detalat option mo kakabsat. I think that's a new thing you learned tonight. In my preaching of giving and generosity. Hana option ti kabsat ti panangted. It is expected nga ni Apo Diyos namnamaan na ka nga mangted ka. Dakkel man uno basit namnamaan na nga mangted ka. Ulitek. Tilang option mo kakabsat, jay panangted mo, no mangted ka nga nadagsen ritam, mangted ka nga napilpilitan, uno mangted ka nga naragsak. Iso lang detat pagpilyam. Hamupil yun numangtid ka saan, awang kas jay ta Biblia kakabsat. Tipilyam lang jay attitude. Kasta ti grace iti apo. All of God's people say, Amen? Okay. Number 3, abound in the work of the Lord. Gapu nga rod ti parabor ti apo. Ti dapat nga adday jay schedules tayo. Ti dapat nga adday jay finances tayo. No interpretem, listen ha, no kitan tayo schedules mo, no kitan tayo deta financial statement mo, makita ka didita nga agab-abound ka ijay trabaho iti apo. Hello? If you look at your weekly schedules, 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. Hello? Sino kada kayo ti ad-ado? Kanya ka 7 days lang eh. Sino kada kayo ti 8 days? Wala. Meron ba sa inyo 25 days? Wala. Pareho tayong 24. Amen? Yes? So if we look at your schedules, if we look at your calendar, may ibagam nga tanga agab-abound ka, ijay work of the Lord. Are you there? If we look at our finances, are we abounding? And I do not want to preach this. I know many are watching. And someday people will get this as if the pastor was what? Pilpilitan na kan dagiti miyembrunan. No, I'm not. I'm teaching you a principle. And God's principles are not burdens, they are blessings. God's principles katsa nga padagsen, naragsak ti principle ti Apo. Now, going back, ulitin tayo. If you evaluate, can you be able to say, you are abounding
in the work of the Lord. That's the command. Be steadfast, unmovable, and always abounding. Why did God tell you to always abound? Because God's grace always will make you sufficient in every good work. Amen? So, abound in the work of the Lord. Number 4 and last, trust God for multiplication. Trust God. Di yun lang amo kakabsat, anak tayo agsagrap di kita. Amen. You love your children? You want to build a strong foundation for their future?Ag-invest ka iti trabaho, iti apo. We should not only invest on them, we should invest. So nga, dagay nga anak, no ni nanang ni tatang, intek Bible study, anak ko kunana, hangkang agsulsulit ka nagsadsadot. Yes, dad. Yes, pa. Yes, ma. I will be joining. Anak ko, intayo ag discipleship, when umayag. Anak ko, nasapay tayo itong bigat di kapilya, when palubos ti apo. Iso nga dapat, dagay mo't ka anak, no ti bigat ti Domingo, may sakad lang nga riing uston. Hanyo urayin nga sa nga pulong nga riing. Nga, Kerk, agriing kan. Nagariing kan. Unda, nagariing agundan. O sige, devotion naka-devotion. Agsubliak, nakaturok. Kerk! Mano nga hanger, tinatuktok ko lang kakabsat. Hello? Listen to me. Hantay dapat pagsasadutan ti trabaho ti apo. Hantay dapat pagsasadutan iti gimong. Hantay dapat pagsusulitan ti umay maki-prayer meeting. Digito'y dapat ipakita tayo ti apo ti regta tayo. Ipakita tayo kakabsat nga apo. Your grace is sufficient. Ipakita tayo ti ragsak tayo. Nagserbi keng kuana. Amen? Trust God for multiplication. 2 Corinthians 9:6. He which soweth sparingly shall reap also sparingly, but he which soweth bountifully. Agmula ka nga nawadwad. Sa dinno, iti trabaho, iti apo. So bountifully, abound in the work of God. Why? Because the grace of God is abounding. I hope na baliwan ti mindset tayo. Nga no ministrihan nyo imutan, no ti ministrihan kagrekreklamo, no ti ministrihan mo pagsasadutan, no ti ministrihan mo pagsusulitan. Prioritize the work of God. Urnusan the management schedules and all. And then 2 Corinthians 9:10, I end with this verse. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply. Wow! Among ti aramidon ti apo, pag-multiplyan na jay seed. Ano't pag-multiply na? Your seed sown. And what? Increase the fruits of your righteousness. Hala nga jay blessings mo paadwan ti apo. Jay kapasidad mo nga ag-ministry ti paadwan iti apo. Saan lang kumanga digitay blessings nga maawat ti tarigagayan tay nga umado. No diket DJ makapagserbi tay tinawad. Wad pay kiniapod Diyos. Because life is very short and He deserves our service. Brethren, I hope tonight this very long discussion about the grace of God. Agbati di panunod yun di analogy. Kat nabaliwan ti mindset yo. I close and I say it again. No may panggap ti ministry sa nga pagrekreklamuan. Hanga pagsusulitan, hanga pagsasadutan, hanga pag-itartarayan, hanga paglilimbangan, no may panggap ti trabaho iti apo, we should abound. We should abound, not abound by pressure, but abound because of the abounding grace of God. Respond in faith, not your flesh. And all of God's people say, woo, praise God. To God be the glory. Kararag tayo kakabsat. Bow your head. Ala, urihan ti agpasangon. Just where you are, ag-reflect kagat ko ng apo. Thank you. Dimkut kanyak day jay, hanak dapat agririri, agrekreklamo. Ang pagsasadutan, pagsusulitan. Han nga itartarayan, ilimlimangan ti ministry. Dapat mai-prioritize. Kat amom apo no kasanot sitwasyon ko ita. Doon nga parikot, problema. Very difficult times of my life. Apo, thank you for showing me tonight. Nga ti grace mo, hanak lang tulungan nga ag-survive. Ti grace mo, tulungan nakpay nga makapagserbi apo gan ka.
Mauri adotrigat kas na di Macedonian believer, hindi lang sila walang-wala. Sila po'y dukha. Pwede nilang gawing dahilan. Apay ko mga mangtid kami, kastoy kami. Pero jay grace ti Apo. Grabe yung grace ng Panginoon.